Kethinkatho na Antune Mutegeri bwega nuntu bakona kanya kugwatanira na bautwikiri weru njuma thaa 3 oni mitagwa Ntinyeri Kinyua jani jameja tukubanganiretie tukubona aru akire nteto chietu Gareto kudhurani akiri nteto cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mukariri gete wa mbondi ya korona intobe mungwa na gechunge kabyabya kugwatwa ni ACC akiringithanwa na ungumania. Abunge bamero kuringira Rais Ruto ndebe akachie Gembe South Bakiuri akadiba tegetekire kugaukanwa ni Rutero Regani na thirikari. Mubangano ya DCP mithekale ntore kumeneria abunge bamero akiwa ni igwa na mero ekajo kigitarira aja kuona abunge bari na ochamba na murungamo. Tugatoka tukuretere gicunche kia bithato kia rugonoro mwanya kiriro kia Endia Mira Nairobi. Purity Richard Nwamonaniro mathithio tukubona arwa tukenjeria ntito chetu mukaririgete wa mbondi ya korona intobe mungwana na ura wari mubunge watigania isi gichonge kabeabea nekeri mpene ni mabisaba EACC akiringithanwa na ungumania kabeabea ririkana kuremwa gutariri otonga bwawe kuironjorithia na kwamukira nkunkumo netsina mbere kurigirwa kenda kuthithirwa utunkoni nkuruki. Anthony Kathenya no wina report ije. Ule wale mubungo wa tigeni isti na ule kwa dhainu ni mwekali yetu ankiamia korona into bandia Josephat Gichunge kabeabea muthenyo mli na watitu ni polisi banki ya mea korona ngukumo ya EACC. Kabeabea thiru akithukirwa kwa emoji amuna obisiani mabisa baba kile ankiamia EACC aliditi ati Kabeabea ethiri twagitia ngukumo gwitia mbesa kumakiri kambuni ime ya China na Litongda Automotive Limited amuna utonga Kabeabea tumba kwelithia na bumete. Kulingana na usonkoni bwa EACC, Kabeabea alikana gwitia ngukumi ya milioni 5 kumakiri kambuni eno ekalikalili likirikanaga kuthithika tariki 11 mweri wa Novemba mwaka ujwa 2025 nyume ya Kabeabea kugwetania kambuni eno na into bandia na kuthietiria tongore bayo ati bakagwatwo ni polisi kethiro batinengane na milioni 5. Kabeabea akirikanaga kunyia mbesa ino mpaka 300 na nyuma ni 101 ria 50. Mbesa ino ikirikanaga gutumwa thimuni ya dereba wae. Nikuwa hatuwezi acha gari yote. Kulingana na EACC, CCTV ja kambuni ino jiona ni Kabeabea aliobisini ya kambuni ino tariki 10 na tariki 11 mweri ujuturu wa Novemba. Kulingana na EACC, ekalikali lile ya umlilingatanite negamba lingi lile Kabeabea thitangitwe agitagia ngukumi ya milioni 10 kumakiri kambuni ya Unipro Limited na nyumani ya nankilo milioni 8 kumakiri kambuni eno. Kabeabea kwa dhaino ingileto na EACC osonko ni bukithi jana mbele na eterete gukinywa kotini. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Gavana wa Meru Mutumanto ithinkia na Seneta Kathuri Murungi ni bakinyete Mutuma rwirwa rera kwaraniria na kari akiaria Gavana Mutuma na reganite na nteto ateniwe wengithirie Kawira Mwangaza gitini akiwa ni Kawira mwene wa chinjire Marinya Njawe. Akiaria Seneta Kathuri Murungi na MC wa rwirwa rera Felix Kithinji Ntuo baugite bakagwatanira kenda gwitithia Meru na mbere nkuruki ni bonekete kuyikaboni ni thirikari ya William Ruto gakimutegi na gutariria. Kawira atunerwa gete mukai Kawira itire ngugi nene kwiruta gitine kia gavana wengwa na njara yewe ageta Senate
akero ito mameto watanire na assembly ito mameto watanire na tongeria bangi inimi arianga bano amero mutumanto ithinkiora kuga weburu ataruta gitini ura waringa bano amero kawira mwangaza indi ware miro kuruta wira na kuremo kuwatanira na tongoria bangi untubura batumiri abunge MCs na tongoria bangi kuwatanira kumuruta gitini na sheria kuthingata mukondo wake na weburu atari na inya kumba kuruta kawira gitini wira ngai na mwere kanya thiria miaka 2 na nusu athithia kana ritangugira itire na aitanguge thirikari na sheria na county assembly waheshimiwa baba ntuo na senate bauwa Meru iteto utwetete katurungike kenda county ya Meru itikathire kenda community itikathire ndayukiria koyokia ntayukiria ate kandarita mama gitene taita mama gitene ate na inda iti mwekoro ne unonto ndare deputy owe na ndamurombera kura na twaromba kura na ngai atwakanya ko tongeria tweko yokio tongeria mama kawera agaruka kwambiriria deputy owe ura ori mutuma agaruka kwambiriria assembly bantu oba ayokia agaruka kwambiriria ba MP barendekere agaruka kwambiriria korobanjori agaruka mambishop akiaria skuru ya primary ya Mutumaru irero arera ngabana Mutumaru gawe kuma gutonya giteni kwethirito kwina thire na maendeleo na muno andi aruiro ntuburabo wetombaru na MC oguntu guko kithinji ntuo kiteke kuma ndeo karira ibu ibetwe thire ndene Meru ibu ibetwe kelele ibu ibetwe kelele ibu ibetwe nkeria na mkerwa na MCS beto na nkerwa na kanisa ibu ibetwe te maendeleo bonete no ntugo kuruko oreo no to akirite sibidatu orende akarabati no to kirita karabati nyume meri itandatu miaka 2 na nusu othebio bonete ruirero sibitari no to ambere tiaja kongo gitia kurende ruirwa rera ichi kuonekana mushimo na arano seneta Kathuri Murungi akathite ngwataniro eno akiuga bota atongoria bakenderea kuwatania na kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa Rais William Ruto kugorwa ngavana aria narua igokogwero bena Kathuri Murungi igokogwero bagitaniria kwene MCA wenu tugwatene njaro tugwatanirete njaro na gwero gukenda twagwatana twinde utege ntokere irero rera tutumbo kama tazidio hakuna mtu atatundanganya alafu tutoke kwa serikali na tuliunda ndio situkae kwa serikali ndio tupate barabara ndio tupate maji kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripota ndeto cia Weru nyokambitaga ki Mutegi Mbunge wa Gembe South John Paul Mwirigi watigane Mporo wa Buri na watigane West John Mutunga ni baikete siasa cha tuta ntare chagie ka Gembe South bakiari ni bamenere tiruteruregani na thirikari bakiwa batena kiguni kire ya Meru ni barombete akari kuyeka thirikari ya Ruto kenda bona matunda bakiuga bari gutatira thirikari ya Uhuru Kenyatta guteke bonere Marion Karuge na Chio Tariria Ni kirindi kia karibagika wadini ya Kachu gĩcigo kia ubunge kia Gembe South baraba ciumirite na wiru kuyeka mubunge wa John Paul Mwirigi oro kwimbiritwe ni abunge bangi ba kaunti ya Meru na kwa siasa sekuyeka thirikari kana tutam cia wata mwanki Harambe William Ruto Kithure Kindiki John Paul Inoma si noma as many of us similar opinions thirikari yetu itumba gwitwa one time uwo gwitwa one time ro ikoboya atongeria ba ni baurite akari bakiendoka iluba umathirikari ne nontwau ni wamba kuomba kuona weti na mbere tafadhali ukenda kwenda bweka ashwa sawa no tukwe antobowe kwenda kwenda beka ashwa ntubeto kontukureko kontuko na muntu ukachi ato kuoni ambi ato kuoni madhivyo nonto oni uma kaita karaka kinya ndendo ndimere kuringana na madhivyo yao bagubuke ya kuma kere thirikari buke kuma kere mbio into binjo ni po abotarira anto yo uma thirikari ne kaimbira uma kere upinzani baraba kwenda ubuke kere upinzani pere shetani afanya nini watu to akara kere thirikari ne
Eje William Ruto na Kithure Kindiki kato kaimenyera muno tura Meru no nditolekele tukira opposition bato tutije itachiaza si opposition kango no bero mabongo twita babwe mbere ukinya mbuko wende no timerete kuruma impi madirwe takore ngranki manaroi okarea we muntu wetu lambu yetu takore ogele yogo hapana kama jogete Meruni lakini bara bela maiya mweri na yonge mwanga ba kumadirikani ne koinya bato tutokwenda witakira opposition tutomba mantu yo kabo komba loi ni baurite akari kuwatila mubunge John Paul urira nawe John Paul abaurite ote yatongeria bonthe nendo mwere rwato yao mtobo kuona bala bangi bali twere kuo batoro burumba ilumi no mura miuro ojo ai burumba ilumi bya meneleo bala ndoje disitendero stima basukuru basare kila kitu wata mtu kurongo yakaba mtu gambio kaba mtu amen na wata mtu kurongo yete John Pate komba keda John Pate komba le wono aliko miaka 10 na todherie no aliko seneta na todherie no aliko minister na todherie mutongoria tiburamba kwithia kirumana sawa mutongoria ngwiramba kwithia te iramba kwithia kitira antu bawe na inde buendete no ntu baugo ote mutongoria nyomo wakochere ishima ote mutongoria nyomwe bomba kwithia bukiruma ka bukiurira nturene nkiripotera Weru Njuma Kumembe Betao Marion Karugi wa Naftali. Mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi na ithukirite abunge ba Meru akiuga ni igwana gutike bomba gutetera Mithika riuga ikajukia gitarira aja Meru kuona abunge bari na murungamo akieja na ngerekana na wekira itu murungi na Peter Munya nodete abunge baba batige guchukumira Meru rumbo rwa 2 term nontu bari na kioto gya kuritura ngugi ni thirikari Muthuri Murioki na Rutari kankwenda kuwa kinyaba kirita ngwiuba kurita inkwenda obera uni barekane ya Mithika Linturi nontu Mithika ati ciachene cia 2 term Ojo ni mumangania munene wa kiama kia DCP aja Kenya na Mithika Linturi na ndia kiorotera ndiongati ya bunge ba Meru maraba kuthirunga ntere mwanya betirimana na antu akiwa kwina tongiria batatu ndene kaunti ya Meru bakiriki bategeretwo ciaca igwita na mbere ona kinya kithira nebo ciaca baraba nene ndene Meru. It's not easy kurera muntu akinya kaliba ndene national politics akinya level ne Mithika tentu kwemwa na yire. It doesn't take a short time kurera muntu level ne ya siasa akinya ya kaliba ya Mheshimiwa Peter Munya. It doesn't take easy time kurera muntu akinya level ne ya Kiraitu Murungi. Nontu bontu bubunandi akethwa akirotera bunge na kuguna ndia bunge baba ngugi yao negwita ngugi cionthe iria bakwirirwa batikuria kiuria Meru atongiria barabetu baikuo ni bratu beta wankire abo ndene Kimiru nkire abo ni muntu ura nyaka thithu ate atura cia kiuria ko ni bo kariu ene ndirenda kuria atiri William Ruto agwita antu bonde State House abe yangirie 10 beta kwarirwa story ayumbi bagura mantu ya tutamu na story cia State House itikurithangwi riu bakwirwa coke ni bwite antu bonde ndene ya all squonde bwibaritana na antu bweta antu bo concentrate nya kwaria mantu ne yabo nayo story yenu imithika bwikirite kanywene mantu yangu na borara che last week imantu ya ibo completely na yatina maana na ndia kauga kira bunge baba utekinyo momba kurungama aria mantu jeti weti na mbere ndene ndiguru gitumi batina uge bakungana enkwende nya Meru bamenye nya kithomo kina maana muno ria tukwairia mantu ya tongeria ba level yetu ina ni irinde zaidi na nte witekia thai kinyanto batiania east na nteno bwa tafadhali start rethinking your stand nonto madharau mbisha ire kuonanwa ni level ya mutongeria wenu urabo hathurire ni ufo below a short of standards expected of a national leader. For the last 1 year, kana 2 years, ka 3 years, the MP baba onde bathuri. Inkwenda bone nkere muyumbi omwe wenu outside Sarakasi, outside TV ichieto cia loko now. Ora wa make a political statement kana oria waumba kwaria onto sensible
bravo attract national attention pumba kuewa prominence ke TV national kanenya ngatheti eu nio challenge rangua tia kuya kuinairo nao uyo Mutiene akiwetera ndomiro inareo na mutongiria mugongo gitumi omba gucikumira ntu kwina rwembo rwa tutam webo gwe hanto manto ya tutam ibo bwiri otwera kwethira bautwe kura ira twaringite kati cia marando icio to lazima nende kurira andu tukuria William Ruto. EOS as development. It's our right to have development in Meru. It's conditional, nonto we are taxpayers. Ruto given another chance. They are me auction ikadira. Muthuri Muriuki Weru Juma Mutiriro Kangangi. Kuma thoko ya miraa iri kuingwa ome ya Kenya biashara muno thoko-ini Pumwani Nairobi batigirwo mundune na kwagarira rirega ria kuritira ngugi kuma kwaga wa kubatethereria thoko na kwangaikwa ni maabisa bakanjo Nairobi ni jamwe ja mathina jaria bokurukira na ndi barenda gutegerwo na ritho rethaga ni thirikari no thoko eji iriuke. Mwandiki wetu wa Nteto Antoni Kabenyana ariungirite biashara baba na gikini gicunje kia bithatu kia rugono rwa mwanya kiriro kia endia miraa Nairobi. Ntura twabangite kuona deputy president through governor wa Embu Cecily Mbarire tugunie mbaunsire itwaere overtaken by event ni ambunge ba Meru ntichibo beta kwa deputy president beta baria no otigende bera bewita yetu ya biashara ya cancelled ambunge ba Meru be batu overtake Prato batu president deputy president yabati ya launch thoko hii otikastiro deputy president yate ya launch ntamya kwa thani ambunge beto. I'm sorry to say that tamya kwa dibo bamwiririe kana kwa dimi bango reko babangire no ntobe wita be umona be ukarande batigire bara be umona nibo representative of the people o kiwiki uria bado tuenda kutochogerwa twiro ni no ntokware ku ya launch kien thoko yeto na ito invited deputy president ni nyanga bana bango no ari mweji itwenda kumea at least twenda kumea no ntware ko yoto launchira thoko yetu emira ukethira kumbe Kenya mutuma twethingia governor wetu Meru county araka umoka mireyi na bati kwithira at least kinyawe ekwitonya ekwambiria communicate governor Nairobi no ndio bomba tutethie muno abiashara baba ba miraa muja Nairobi bali gitumi kinene miraa yaingirwe ndi janja yari no ntubwagi botheru kirewe ndie bwa miraa thina kiambagiria Meru mpaka muja Nairobi. Report umire very clear that miraa yaingwa UK kana ya London no ntubaruko no ntubare bwana ndam site roko atuka yani roko kila mali no ntutinya nyako Nairobi na London no yeta kote antukora specific ni yakwenderua bila toa abio ko muntu umabio eta nara London eta kadharia no ata nara kila mali kuikezo mitona tukuona ibo ya mno thirikari at least no ntu ikiotwa kira thoko ina gatu for example antu akuthambiria njara antu aya kwa they code rooms amira yomba wiko in case ibra yomba kurara ga iko antu aya ikethia ni kino theru tura for example antu marongo bake ya kuona mira une uma na bra ya andodi bakeya bakona at least ne ya andri kuma munde ne mwanka thokone mwaka kila mali bakinyela nara ni witangira ya irite ngwithikia mira yetu itikio na challenges yo ndio nete thai na kulingana na bo kioneki kilogori na wende bwa miraa ni thirikari tigire kwina thoko mbega na ntheru to Pumwani yake ndio ne mitani ingia muji wa Nairobi lakini kugetha kwina destination yetu miraa market muntu wengo agetha aumite Kisumu agetha gemnyandeta mko miraa make yonto tuizi yonto muntu umete aeta country basi ute muntu tuizi ne eta country basi kana eta komba biete ko ura thirikari tona thirikari county Nairobi etoge thoko ne ndi bataizwe kutuka ne miraa musi tutekwe miraa gene buri kwenda ne ndo gitu gege tundu no kunjeretie revenue kinyage side miraa ithire na ithe ikuntu yani kind of a shopping center. Viongozi betu sana viongozi betu sana ba Meru County pedra ba tulolelia batwe onto aristi biashara ba miraa na ba kedra ba ketu tetrarida kinya challenges onto isikuya nonto turi
turi antu bo na iba batrite kwethira baketuthetera onto challenges wiki ya bakauga antu beto bakathingithua kinya kethe twi Nairobi bando kethe ni ma MPs mangabana MPs ngabana ni wetu turi antu ba Meru County ni twithirwa twi na thoko yetu imbega piu na ira muntu wenthe akuma county ya Meru yete kuruta biashara akatonya thoko ni yetu na akethirwa aniria ati kweli nkinyire antu ara Meru betu bari na bara bakia kuruta biashara banda ebatwe bakethira twina thoko yetu ira kula ni umuri nonto miake mingi itwithiritwe tukita barabarene na ara tutithiritwe twina antu personal ara tumbakua ni a Meru lakini itari inkuona kulingana na bora mantu yetete boboya tukethwa tukietekana na thoko yetu turi a biashara ba mirana bukethwa buruntu boboya sana mirete thineri kulingana na miaka ira wimpitiite biashara na mira utithina ndona mira na ndi muri mira na ndi mwendio mira kuno mwankande mira no mwankandi tengwe kundi ya mira na nkaria nkaibo mbiro ko yo sawa baraba wa mirete bati kurirwo tiri yo kabateza bakimyo bakua kabetha bakenda kuthukia biashara yetu mira na itukua biashara yetu mira itithere thuki twi kuma mji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. sana Anthony Kathenya bagakirigwa mutegero TV atujukie kanyaga kai kunoka twachokera ni arimu ba JSS Meru barabandiki na kibaruga bakuromba kwithiro bakiandikwa na kandarasi cyantwere ni nyume kagita gate kuraja kebebye mutamo. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kuma gatigatiga ntura cietu na ara majani jari magwa o kibura kiri na rogono rwakio aja yetu sako itwitikitie gukinyaniria kiroto giaku na gukwa kanyaga kega kagukiria urimi bwaku turi na loan champwe interest rate ite gukwinyiria na njira imbuthu cia kurea no ujukia loan rwa igitarira aja ukarea na miaka na utikugitwa mbeca cia mweri no urombe bisi kana emergency na majani jaku no ukarea na mwaka bonus advance ugetaira bonus payout kana kinyawi gwatire chap itina garanta ya kugutethia guketha majani jaku yetu sako ni gukiria arimi gukiria iroto nonturia majani jaku jakuraga ruju rwaku no urukuraga ni untubwa nteto nkuruki turiongira rwangine rotururero ya kwinagwe kana uturingire thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000. 038 000
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Yes, karibu kiti. Yes, sir. Kumenyiria ate ugwetirwo ngathi ona ndizi. Mbie mwende. Baro maya kwenda choke bonde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima Jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano Jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Pagegweta na mbere kurumira tutochetu tugichokera ari muba JSS Meru barabandiki na kibarua ni bandamanite bakienda kwandikwa na kandarathi ya untwire baruga bekiriro wira nembere ya kurika kwa kandarathi ya bagategerwe ndi mwankira na ndigutewe ruba kuona bakiuria nkiama ya kwandika ari mu TSC kwigwa kiriro kyao na kubandika mbere skuru rugurwa muthuri muri uki na report ije nikumani amyali mutongire mugongo no Dr. William Samoei Ruto irerekeretwe ari mu bajunde secondary barana nibe gutanguna kandarathi kugati baketho bakiongera mwaka jungi nikenda bandi kwa thirikari miari eje ithiyokire tubwa na rimbo baba kitomi muthenero na arua bataba kishumiria na bambere ni kugabo batitoka skuru na gitomi akoro gocha skuru gwitana skuru cia rugurwa ni ati kandarathi yao yari mwaka umwe na etari na gichinjika kuongerwa twasainire contract ya 1 year ya interns na elevira January 2 years tora president alaugire golo kitui so tunaomba comes January all interns must be confirmed January kila intern akuwe confirm. President ero na rawere ati tobatire kuongela mweri mwaka yonge batuito kuwa to science intern teachers to take tayare na punda amechoka kwa tweka internship imwaka jomwe ke mwaka jomwe nonto antobai baraibangeta baraije bekara ke mwaka jomwe kuma January baraije ima pesa na nande frustrations bakonda thirikari juke kanya na kubandika ojari mubangi bakuinyambe chile bakurewa nini tajojo nande nijumbukana ukeja kuthura batita bakiandikwa gote confirmation 2026 gote soka skulu kaire togetherwa tore ground ine neba nenkero baro gachiao cha permanent kana nande tubatetherie na twithire twinabo kenda bateta utekuthomithia January gwatuika ana babatewa permanent and pensioner. We are asking you confirm all the 20,000 JSS interns, else come January all those children are going to come to State House wafunziwe huko. And the president has been quoting the Singapore way, whereby the development it has become the first world country. Singapore has not become a first world country through dubious methods. It has become a first world country through investing in education. Muthuri Murioki wari Juma mutiri wa Kangangi.
Kambuni iyo kinyanire Safaricom niruguretie nduka yawe njeru Isiolo kiritaga aria aragutambia utungata kwina customer bao bagikungwira miaka 25 kumayambiriria karini bakenerete mwago juju bagitinda biye wa mwanya ntukia rojo Safaricom bagwatanite na Weru TV na Weru FM bagaikia nkerutia shangwa 25 teretelare na mutuate Igembe North. Kambuni wa kinyaniria iretongeretie ajanthigurune Kenya Safaricom na ndine gukungwira miaka 25 kume kwambirwa. Safaricom ni kurukirita kajira gaka raja indi gaka thongi kenda kuthongomia muturire jwetu kire ukinyaniria na kinya kire wonjorithia kire miangweje gukungwira miaka 25 na ndine baruguritie rwanyiro rurwe runtereche Isiolo nadwa twina kugurio muno twiyaja Safaricom Isiolo twishirikiaga miaka 25 kumara Safaricom yambirirwe na tukina na customer betu tukirugura customer care iji ya Isiolo ya Jalish Communication na nditu twina uwezo pa kutedia ntaba kuma subuiga bagwita roire bagwita roire mwankala isamis na ponde baraba karaja Isiolo so nyato kulakia kina customer na alua bokenera mono tukubaza wadi nyingi kuma nguko kuma mburi. Today tuko hapa Isiolo tumekuja kufungua duka letu la Safaricom litakaloleta huduma kwa wananchi wote wa hili eneo. Hili ndilo duka la kwanza katika hili eneo toka Moyale kuteremka hivi, duka lingine liko na Nyuki na ndio tukaona ni vizuri tufungue hili duka hapa. Tuko na plans za kufungua maduka mengine katika hili eneo, tukiendelea Masabi, tukienda Lesamis, tukienda Moyale, ndio customers wetu wapate kupata huduma. OBC njeru igatungatira Anto Kathumba kumaburi wita mwankantere cha Northeastern. And we welcome all Isiolo community to take advantage of the service we give out, i.e. customer care services, smartphones, M-Pesa, buy goods and airtime as wholesale and retail. We welcome all of you, and we appreciate your time today that you have celebrated with us the opening of our shop Kovo in the Isiolo town. As you all know, we are currently celebrating 25 years of Safaricom, and as we celebrate, we are going around giving gifts to our customers in appreciation. To the people of Isiolo, we have not just come bearing gifts, but we've also come to open a shop here that will bring services closer to them. For customers that look to replace their SIM cards, for instance, especially for those who cannot remember their PINs, we have a shop here in Isiolo where you can now get services closer to you. Mwago juju tathiri raja ntuku ya rojo Safaricom bagawatania natu Weru FM na Weru TV na tukethura turi Igembe North nterecha mutuate na lare kiri gutambia gikeno giki na nkero iji onde Safaricom igukungwira miaka 25. Rojo na tukenelea na kiatho giki na nda bwalare na mutuate kuma thaijire kwita thaithatu kiatho kathongoma mono tukabwa zawadi nyingi kwina mburi kwina cookers, kwina blenders, microwave, mitu, airtime na ntobi bingi mono. Amwe no tukenelea kuthomithia customer betu mantu ja Safaricom ora mabagu itethia nyaba inyomba nyakita tukongera customer care ingi twenda kubuita na guitethia we nyomba such that no wite statement thimuneku no ringire customer care we nyomba no waria na zuri we nyombeku uteko bidi we za nduke na Safaricom. Morgan Mwiti, Weru Njuma. Okoro to Meru kirinya mwenda ugite gute mwanya jwa siasa barabare kire wantam na tutam kirinya ruga bonde ni siasa cia kwiguna bongo bakuringa enete mu Kenya bakumakira na baringithanite na ure maraiza za magamu ituni jumwe weta kire jonge mutugikare na gutariria mwanya yuro kabisa yo wantam na tutam. Ni migambo ya MCA wa kuorodwa kire bunge ya Meru kirinya mwenda akiuga ati kuona mwanya kire atongeria baraba gwetira na mbere siasa cha wantam na tutam akiaria na ndio miathirite akiuga maruke no jarea no kakija moja thirite jage chencha mitu
na ndi akiuria ni undu siasa nenthiru Ameru ne baringire kura Rais William Ruto na Rigathi Gachagua wari munini wawe na ndi akiuga ni undu Gachagua nathane kwa miaka 2 ni mirandi iri kwethira agitigira Ameru na kinya kiuria kingine thirite agichuria thirikari ya Ruto ithirite kigunate Mumiru thaiji mirandi ira ebati kwambirirwa ni mtu witwa William Samoei Ruto Meru County yonde ne akwamire so antu ba imaruke ya muitho yumwe all they are doing is that barenda batu ende to yatwambie kuina one term kana twambie kuina two term na ndi MCA mwenda ariuga mukari wa Meru ati kwenda siasa ingi kire kya kwenda ni kwinitho rwimbo rwege mirandi ya weti na mbere mwananchi wa Meru bira batu kuthira akina thai irito maendeleo barabara dam stima school capitation bibio wa Meru batu kuthira bakina azat now tore Ameru re to kore uru maliza wende we Mumeru mbi urona kuma kethirikari wekire William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua muthie MCA mwena na ugete kinyanto bakaringa gitumata kege siasa nyuma yake thwana kia mwaka jwa 2027 kuombikana muno Rais Ruto bakethania na Gachagua taura gwa karikire gati Ruto na mutigirira Odinga imbibi okora rware Gachagua na Ruto 2027 yethira 1 year later bateta bathithia handshake. Who has to do that? This gentleman will do an handshake. Wenda korea bakathithia handshake. Nonto babu babuthoma babona babu nyinyini bongo lala. So boba kaeta babutumira bo wananchi. Babu chethere karata lakini 1 year after elections batirimana bakethania ke reporter de tosha wero Juma reakwari eto ni mutuge kare Abungo ekoro 24 na bangi mugwanja ni bekiri thumbi nchera ya Meru nyuma ya kuthoma kosi chegi tari ku University ya Kemu abungo baba nibonanite gikeno kyao aria mwarie nyuma ya unge abekirite inya bakirombo gutwika antu bagitumi ona bari ke Kibungo nini thuranirite report ije Yukarin tukwene kirenchere ya Meru JK Prison tukwira imbere tweni werigiro umbani na kanya kangi ga gucokaniryo toro Mikelina Montura Ntongai abungwa ya kurunkurukia 20 bagekiro thumbe kumakire University ya Kemu. I'm here to create a clear image of prisoners. I know most of you have a lot of negative attitudes towards prisoners. You normally say that there is a lot of harshness, brutality, but that is not the case. If that is the case, we could not be shining today. Ntukweje nkurukine twekita kionaniria kebie wa bibinge bire birendene ya bungwa bamo bakioneka kumbana bonene kire matinda na kinyawini. Babange bakioneka gukenera mwini uri nkuma vini mukali ure wabungiro byumye bika ibithiro. Ainda goanda munda ndokera kibarua na tiu kunda nkarita maganda nkareta kanda ngogeto kamanda na ninde komanda barabe kerithombe ni bonanite wirigiro bobu nene. You may think that we were just joking, we were enjoying, but the class was even allowing vernacular. Our lecturers they were teaching us Kimeru, tukifunzwa na Kiingereza wanaandika Kiswahili na wanaandika Kimeru. So kila mtu alikuwa very active, hakuna mtu mwenye amewahi lala darasani. Na University ya Kemu ikioneka gwekirwo bonene ni thuganirire ririega. Kenya Methodist University and Kenya Prison Service. This collaboration has been able our inmate to acquire knowledge and the skills that will empower them to rebuild their life positively. It is worth nothing that many of our inmates have found themselves in custody due lack of skills and employment that led them to commit offenses. Through education and skill training,
we are able to address this underlying challenge and give them tools to encourage and lawful and protect them. If your mind can see, then you can make it. I want you to have a vision of your life. Kama uliiba, hiyo sio vision. Kama ulicharasa mtu hata ukanyonga, hiyo sio vision. Kama ulikaa kama huyu mama alikuwa hapa alinyang'anya watu pesa, hiyo sio vision. See yourself being free and business lende akaona pesa yake mfukoni. Mugeni weshima ntukia narua gukariweru TV na yo kirungamirwa ni munene wa Nteto Martin Gichonge Dula. Urojukite kanya kubore guchoka nirio turo no tamba kagita karabakare kerwa guchoka nturene. Munaweza kuwa labda mnajiona ni kama mko nje sana ya society. Lakini kusema tu ule ukweli ni kwamba hii ni nafasi kubwa ambayo mmepewa ya kurekebika. Na uko nje mkitoka ile siku ambayo mtatoka, society inaweza wachukulia kwa njia hii ama njia nyingine, lakini do not give up. Ile masomo ambayo mmefanya hapa, ile training ambayo mmepitia hapa itawasaidia sana kwa maisha yenu. Hata Wero inaweza accommodate one or two of you, wale ambao wamefanya communication. Asanteni sana. God bless you and congratulations. Thank you very much. Mubunge wa Imenti North Rahim Daud na narombete abungo barabagwatite kithomo kunyirwa kibungo. Na ningeomba hata prison authorities, when you do a recommendation for reduction of prison sentences, na sio kwa women only, even men, we need to be more proactive. We can suggest people who have less than 6 months, and I think tunaenda wakati ya tarehe 12 December, the president can remove many prison sentences can be reduced to have been served already. Nchinyari Kinywa, Weru Njuma. Mugambithania munene kotini ya mauga Felix Kombo na abisa watu anegembe Vincent Kaunda ni baritete mukana jumurito kire barabakuna kioto gatona kiaria kunda augite ni bambirite kuriunganja ciana 17 barabathari miro na tukenke akethithagia here ya Kipsea sibitari ne Nyambene level 4 kenda gwikirwa arume barabathire onyomo bumpine na mugambithania Kombo ugite ntoburume no amukire kibungu kya maisha ntuba gutuma ndugu cia kiwendo na mwana Dennis Mugendi na Chetareria. Nyakitho milango ya koti thatu sema wa bandu itarugurwa tukani na mugambithane munene Felix Kombo ule ni wati koti neji ritwathira gambithane ba beru bathatu ni barareterwe. Walikuwa wameripoti kuanzia jana, lakini kwa sababu hii ni sehemu mpya na wengine wametoka sehemu mbalimbali, wameomba siku kadhaa wachache wao ili kuweza kupata makazi mapya hapa na pia kuweza kujitayarisha kuanza kazi yao. Na wote wamepiga ripoti, 4 tumepata mahakimu 4, mmoja akiwa senior principal magistrate na senior resident magistrate 3. Hao ni mahakimu wenye uzoefu na tajiriba ambao nafikiri itafaa na itaweza kukabiliana na kesi za hapa Maua. Iji ni aria bali na bisa munene watwana ntereni cia igembe Vincent Kaunda baririti iyo tobiana na kuga thirikari ni ambiriti operation ya gwitanja ciana barabara gwatire twana igitire magina barari sibitari ni Nyambere 4 na temintame bagekirwa mpine. Tulienda tukachukua statistics kuhusu watoto wale na tumeka arrangements, mipango in place ili kuenda kwa kila boma ya kila mtoto. Tuko na partners, tutaenda nao kwa kila boma ya kila mtoto ili kujua ni nini ilifanya watoto wao wapate, tujue shida gani kwa nyumbani, pengine ni wazazi wamewaachilia ama wazazi walikuwa wamewapeana ili kuweza kuolewa. Na pia tuongee na chief, tujue watu hao wenye wameshika watoto wanajulikana, na kama wanajulikana tutaweza kuwashika na tutaweza kuwaleta hapa kotini. Hali kama hizo za ubakaji, wakati tunatekeleza haki za watoto, tunafanya kesi kama hizo ili tuweze kutoa adabu kali kwa washukiwa na tuweze kukomesha uzazi ambao unatokana na mambo ya uhalifu kama huu. Kwa msichana ambaye ako chini ya miaka 11, sheria inatupatia mamlaka ya kupatia mshtakiwa
adabu ya kifungo cha maisha. Ukana kinyane jueje no kiribale na bobandi la gabangi mantune jaja. Ilikuwa na kifungu ambacho kilitoa adabu sawa kwa mlalamishi ambaye amewekelea mshtakiwa kesi ya kingono, na ilikuwa imesema kwamba apate adabu sawa na ile ya lile shtaka amewekelea huyo mshtakiwa. Lakini sheria hiyo ilikumbwa na utata na ikaleta sintofahamu nyingi kwa wanasheria na baadaye ikaja ikafutiliwa. Lakini mimi kwa maoni yangu, hii ilikuwa sheria nzuri ya kukabili kesi kama hizo za kuwekelewa. Suluhisho ni kwamba kesi kama hiyo ikijitokeza kwa ushahidi, basi tunawachilia mshtakiwa. Dennis Mugendi, Weru Njuma, kotini ni Maua, mushini o Maua, kaunti ya Meru. MCA Sekondi na Kanini na Gachari Muthuri ni bachumirite kuregana na nteto ate miti ya matundere kwejana ni gavana Mutuma Meru itikinyite kiwango. MCA Baba Pariuga yu ni nteto chorongo no miti nitikiritwe na kuringwa muri ni kefis ni borete akari kwa mukira miteji na wingi kenda kumenyera rera na kuongera byakore mutugikare MC wa Korotwa Sekondi na Kanini na Gachari Muthuri ne bashumirite kugane bwego ungabana Mutuma ntwethingia alaija nirembe ushia kuanda na kinyamite ya matunda ya kuanda kirari mibamiru bakiuga mbewe ya matunda kethire kige kamurimi imenyereriera na kinye kethire na kigundi kiremere na bakiuga kuri na siasa na gituma kigwetithwa na mbere ikiuga mbewe una tete mega arabedrite bagite janire na kugane thuji na ya chunkuno na etekirikani rwangirwa kefes mbere edreke janwa kirimurimi wa Meru thirikari procurate through kithari na sare sire irahanda miti kana ira bagurite miti they are certified by kefis na seedlings na chio kana seeds pembe na sunflower ne hybrid they are also certified. Mitera yejani imete na it is certified. Kefis certification. Kikyo gintu kimwe kiria department irategaga. Kenge bariuga metewe gori kumakire kundi kana nto mwanyaja kaunti ya Meru. Bara ya wethi mina yetekirekane kefis na bakiromba bange. Bara bethirite bomithetie meteu ya kwanda. Nibatigere ne bakuthingata mitaratara ya kefis kende gakara tayari. Bagita na mbere guchwa thoko kire thirikari. Mbije kwena ikundi bimwe birayi na mite yao na itambete kuthira ina certification ya kefis ko mbetewe tombire kujukua ne county ko kyande ngenda kuromba rĩrĩa gĩkundi no kĩrĩ kũgĩkanda mĩtĩ kĩrĩgĩrĩte kũgũrĩrwo nĩ county ibwega bakathingatĩra ka kefis certified kena yomba kujukua ni county Muthie MCA Sekondi na naugite na rombete ngabana ntwethingia akethira kineno negituma kira ikuringwa nete na mbere gutumikira Mumeru akiuga bari naendekithia ria Meru kwithira bakithithagia mbeu yao kende kethire king'ana kiri murimi wonthe na kinyethire kiendwa bagure na mareija nthe buru kathikiria naysayers kana akama kwigaragara kabuti nendele kulita ngugi na kuita ngugi bwega ndire utethia ntu betu ba Meru na ndina manya twakinya 2027 tutekuriganirwa gavana tuwa support ke report rate to Weru Juma ria kwarietwa ni mutuge kare Rais William Ruto na arugurite wakibo barabara ya Kangundo gwita Mwala County ni Machakos kirindi ngachawe rutererwe kamba kiaria thingatene na munini wawe amana atongeria banteri unonekanita kutharikira aregani bawe bagisiasa akiwa batina agenda ya nare bumite kana betite. Rais Ruto netete na mbere na ndionga yawe antereche kamba ruare irintuko ya ithatu. Tuendelee ama tuendelee? Endelee ama tuendelee? Rais Ruto netete na mbere ukitharakira kiama kia urega na thirikari baraugite ibaremi kwira Kenya agenda yao kithira bakathurwa kire kithurano kia mwaka 2027. Wale watu wapumbavu wa mambo ya shares ya kusema ya kwamba ati nchi ya Kenya inaendeleshwa kwa mapendeleo ama kwa ubaguzi,
Mimi nataka niwaambie hiyo ni siasa duni, siasa ya watu wajinga na siasa ambayo haina nafasi katika taifa letu la Kenya. Rais Ruto akiaria arimo la kaunti ya Machakos na abaete wira nebo baikira stima akiwa thirikari yawe ni ritete bilioni 1.4 ya stima. Bado kuna nyumba nyingi haina stima hapa Mwala. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu hiyo nimesema tunawapatia 1.4 billion shillings ya stima ya watu wa Machakos County. Machakos hoye! Akiariria mantu ya ugima bwa mwiri, Rais Ruto no gwite thirikari yawe ni ekarugamira ngarama cia cibitari na kubaromba Akenya baciandikithie mubango yosha. Kwa hivyo wewe mwananchi wa hapa Mwala, mwananchi wa Machakos, wa Kenya wote, kila mtu kazi yako ni kujiandikisha kwa SHA. Ukishajiandikisha kwa SHA, ile mambo ingine ya matibabu niwachie, nitapangana na hawa watu ambao wanatusaidia mambo ya afya. Tumeelewana? Tuko pamoja jameni? Profesa Kithure Kindiki na wite akathingatira mirandi yonthe ra Rais Ruto arugwite ntere cia ikamba na utiira yonthe kubwithwo na kuthirwa. Nasikia rais ametoa amri mbalimbali hapa. Amesema wale watu wanatengeneza ile maji ya 1.5 billion waharakishe akuja afungue. Amesema soko ijengwe. Amesema hostels ijengwe. Hiyo mambo yote rais ameshaamrisha. Na mnajua rais anashikilia taifa nzima. So nataka niwahakikishie ya kwamba kazi ya kufuatilia hiyo ndio iharakishwe haraka. Mimi kama mtu yake ya mkono, tukiwa na Kawaya, tukiwa na Mutua, tutaenda tufuatilie ndio hiyo mambo yetu ya Mwala ifanyike haraka. Minister Alfred Mutua ugite kamba riteria uregani na thirikari na batetikiria unkumakirira uregani. Sisi Wakamba sio watu wa opposition. Paul Ngei alituacha kwa serikali. Mulumutisia akatuacha kwa serikali. Gaimuli akatuacha kwa serikali. Jendro Mulinge akatuacha kwa serikali. Sasa sisi tuliingia opposition namna gani? Opposition hakuna kitu, si ndio? Nataka kuambia watu kwamba sisi tuko ndani na tutaendelea kuwa ndani ya serikali. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Rawari Speaker wa bunge nene Justin Muturi na amenerete thirikari Kenya Kwanza akiugania kunja siasa cha rumena mbere North. Muturi arugatongira bau baretumira gwati mbaru bau gutambia rumena mitandao nekienda kumakia Gachagua ategete kuringira ndebe Karish uro kurura giti kya bunge ntere yuchi ya mbere North na tigiti ya ngwatanire rutere ruregani ritamwaniki na report ija. Uria wari spika wa bunge nene niwe Justin Muturi ni uraruta mavitia atongoria aria mari mwena wa thirikari ni undu wa gusungirira mbara na ngucanio mwena wa gicigo bunge kia mbere iguru. Muturi arauga andu aria megwetanitie na uria urenda gite kithurano ginini na kiama kia UDA makoretwe makiruma uria wari munini wa muthamaki wa bururi-ini wa Rigathi Gachagua makiuga ati wanandaga oke mbere iguru kiumia tuthiete ta uria avangite. Na tunataka kusema walipokuja hapa mbele North, hapa Ishiera, pale Kanywambora, walifanya mikutano yao kwa njia ya amani. Hakuna mtu aliwauliza. Ati sasa vijana wao wanasema ati Rigiji na kina Kalonzo wakidhubutu kuingia hapa ati wataona cha mtamakuni. Mimi nataka kuambia hivi, wewe Kasongo, ambia hao watu wako, sisi wa mbele ni watu wa amani. Sisi watu wa Embu ni watu wa amani. Lakini ukituchukoza sisi utakiona kile kifanya kuku. Mwenari wake uria wari seneta wa kaunti ya Embu ni Wele Kivuti agitesanagiria miario ati kwa ateti aya a UDA makaya kura guku akiuragia andu onthe gukarangira kura ciao niguo gutigirira Newton Kariuki ni watuika mumbunge. Nitoi ando ugaoka kumurumia ati itigatarike ne ka amba mutige ne meta mwekeu mwatira indire ungikona mundu taici okiugiriria uria umako mukare mone mundu umwe.
marĩtie mĩario ĩno marĩ mwena wa mbere igũrũ kũrĩa macerete taũni ngũrani magĩcaragiria Newton Kariuki kura cia umbunge wa kĩthurano kĩnini tũthiĩte. Gũkũ mwena wake Newton Kariuki akĩragĩrĩra andũ a mwena ũyũ mirandi ngũrani ya ũthii wa na mbere. Tunataka kusema hivi, gĩtũ twaingĩra gĩtĩrĩ gĩkĩ Ngai atũteithie tũgĩe na nafasi yoyote ile gũtirĩ mwana wa mũthandara ũkethĩrane na marũguo ukarutwo na renduru rwemwe twaririo ũhoro wa intake area kageguo koguo twarĩkia gwoca gĩtĩ tugakoma na barengi tumenya tugwikana na intake iriko ama namna gani tutakutana hapa tuende mpaka kwa hiyo intake tuangalie tuone tutafanya nini ndio watu wa area hii wapata shagĩtĩ gĩkĩ no anginya ayuthi tumathomithie driving license na nigetha tumathomithie utwari wa bodaboda tumave driving license matiga wikata kwa mara toro gumateje kura bodaboda thiete. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Muthe Johnson anjira inkinyaniru hibwaga mutegeri ntubakona kanya kugwatanira na onu tukubona arweta na mbere ukenera mibango ya Weru TV Mbitagwanti Nyari Kenywa Purity Richard no karimonaniro wetwa mathithi nyumeka yitagate kuraja ni mubango jo the plug. Eje ni Weru TV.